Bismillah, velhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Amansızlar. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Tutkan orucunuzlarda Allah Teala kemçiliksiz kabul kılsın. Bugünkü sabahımızın teması orucu sabırduuluktun jarımı bul. Alemi sabırduuluk al imandın jarımı. Degili negizgi tema sabırduuluk bardık körküm münözdördün enesi. Ova, ıyık Ramazan ayda sabırduuluk jönünde süyleşpöy koyu özünçe çekilik. Bul sabırduuluk ar bir insandın kanına singen negizgi münöz boluşu kerek elbette. Keyde jaştar namaz okuy albay atam, namazga göңүlüm jok degende sabır kıl. Dagı birösü tameki taştay albay atam dese sabır kıl. Arak taştay albay atam, zinadan özümdü toktotup koy albay atam, üydögü çırdan ulam ayalıma kolum kötörülüp ketip bartat, tildenip koyup atam degenderge sabır kıl dese emnegele büt barına sabır kıl dey beret. Bunun manesi emne? Tiginsem de sabır, mınsem de sabır kıl deyt. Sözün törkünü kayakta, sözün manesi kayakta deyip düşünböşü mümkün da. Anda söz başından bolsun. Sabırduuluk bul kerek bolsa, as-sabru miftahul kavn, sabırduuluk bul tabiattın jaratılıştın açkıcı. Ova. Jakşılap düşünün. Enenin içindeki tüyüldükü göz salıp izildep görün. Enenin içindeki tüyüldük 9 ayda jetilip, en az mönötü 6 ay, köp mönöt, ortonkusu 9 ay, en köp mönötü 2 yıl. Akırındık menen jetilip barıp, anan Allah aytkan günü törölödü. Misalı, jerge taştagan üründü qaraң. Akırındık menen tamır alıp, anan önüp, ösüp, bütür alıp, baş alıp, anan sargarıp, bışıp, anan urup alabız, buğdaydı, arpany. Alma da uşunday, göçöt. Uşunun büt bari. Jada kalsa, Allah Taala tabiatты jaratılıştı jaratkanda dagı bizdi sabırduulukka ündü maksatta iz kaltırdı. Qaraң, estağfirullah. İnne rabbekumullezî halaqas-semâvâti vel-arda fî sitteti eyyâm sadakallahul azîm. Rabbinger bolgon ulu Allah asmanlar menen jerlerdi 6 günde jarattı. 6 günde jarattı. Allah çarçap kalgandığınan, kıynalıp kalgandığınan 6 günde jaratkan jeri jok. Allah Taala kun bol dese fayakun bolup kalmak. Zamatta jaratıp koymak. Bирок ушундай улуу, ушундай эбегейси чоң нерсени 6 günde жараткандын өзүнчө bir себеби ал ар бир нерседе бендем сенде sabırduuluk bolsun. Akırındık menen sabır kılsan ийгиликке жетесиң. Enен içindeki tüyüldük. Men koş boylu oldum degenden başlayıp tars etip öyle kursağı çoңoyup birazdan tüşten keyin törep koya turgan bolsa anda ayal kıynalıp kalat çындыгында. Den soğluğuna da, akılına da doğu getet. Jerge çaçkan ürön, çaçıp, jөөктün ayağına çıkpay, arkan kırasan, tong 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 da böyle daruzar pışıp atsa, pomidorların kızarılıp pışıp atsa, tikken göçötlerin, alma göçötlerin, ayağına çıkpay ele güldöp, bürdöp, güldöp, şakta böyle mümeleri alıp sınıp atsa, insan anda jıyına elbay kalat, insan özü kıynalıp kalat. Uşulardın büt bar, akırындığın çoңoyup atışın büt bar, sabırduuluk menen жашагын, sabırдуу болгон, бардык нерсеге sabırдуу болгон деген түшүнүк. Айрыкча мына бүгүнкү
ıyık Ramazan ayda sabırlı olun. Mına bugünkü azırkı ıyık Ramazan ayda kadrese sabırlı olun. Çındığında bidunihi tahlik el-beşeriyye. Sabırsızlık menen özü insan özü kırgın bolup yok bolup ketedi. Sabırlı bol albasa insan tügünet yaşıyorsa. İnnellezî ceale zâniye yertakib hâzihil fâhişe ennehu lem yasbir hatta yetezevvec. Zinaga barıp jürgen jigit menen zinaga barıp jürgen kız жақшы, адал, ақ некеменен турмушка чыкканга чейин сабыр кыла албай анан зинага барып койду. Ушунун кесепети аларды токумсуз кылат. Ушинтип мына алардын бир учурдагы сабырсыздыгы инсаниятты кыргынга учуратат. Кыргынга учуратат деген аягын кесип коет, куйругун кесип коет, уруксуз кылып коет, токумсуз кылып коет, урпагы жоголот деген түшүнүк. Мисалы, тамеки чеккен, arak içken, naşa çekkendердин бүт бардыгы кичине сабыр кылганда алар азыр жөтөлүп, какап, көк жөтөл болуп, өпкөч чирип кыйналбайт эле. Сабыр кыла турган болсо, демек ден соолугу чың, мыкты болгон абалда азыр биздин арабызда жашамак. Элестетиң. Иннен нафс ар-рух hiya rukubatul abd. Tesir bihi ilal cennet ev ilan nar. Nafs degen bul. Sizden barımız nafsımız ruh. Bul kadrese biz mingen uluğa okşoş. Ani minip alıp je beyişke barabız je Kuday saktasın tozoka. Bundan Kuday saktasın. Uşul nafs degen uluğunun jügönü var. Al sabır. Ulam tartıp dura turgan. Jügönü sabır. Jügöndü ağıtı ile boşatıp koya turgan bolsoңуз, al kalagan jaka sizde alıp kirip ketişi mümkün. Emel istetin. Siz 100, 120, 150, 160 dağı ıldamlıkta öz unağınız menen gele jatasız. Kokusunan ele. Burluştan jol oңдо, je jol tügөнгөн, aябай кооптуу абал жаралып калган деген белгини көргөндө, ушунчалык катуу токтоо үчүн тормозду бассаңыз, токтобой калды. Демек тормоз ушул учурдагы инсандын сабыры. Токтобой калып, аңгеке түшүп кетет, сүзүшү болот, кагышы болот, анан кырсык учурайт. Ошончолук ылдамдап бара жаткан унаны токтоткан сабыр, ал шашып бара жаткан, күнөө кылып аткан, чектен ашып аткан инсандын сабыры бул унадагы тормоз сыяктуу. Өзү негизи сөздүк боюнча сабыр деген ал al-mani' же болбосо habis токтотуп коюучу, кармап коюучу, камап коюучу, мен сабыр кылам деген сөз, мен өзүмдү кармап коем, тутуп коем жөн эле, тосуп коемун, жүгөндөп коемун, камап коем дегендеги түшүнүк. Элестетиң. Мен күнөөгө сабыр кыла алам, же күнөөдөн сабыр кыла алам дегени күнөөгө барбай өзүмдү жүгөндөп кое алам. Мен ибадатта сабырдуумун дегени мен ибадатта чыдап күнөөгө кетип калуудан өзүмдү камап кое алам деген түшүнүк. Эмелестетиң. Аллах Таала сабырдуулук жөнүндө Кур'анда 90 жерде айтты. Сабыр кылгыла, сабырдуу болгула, сабырдуулар, көркөм сабыр, мыкты сабыр, сабыр деп 90 жерде Аллах Таала сабыр деген сөздү алып келди. Эмнеге? Сабырдуулуктан дагы мыкты мүнөз бар, бирок сабырдуулук ошол мүнөздөрдүн энеси сыяктуу. Мен азыр сизге бир аят окуйм. Estağfurullah billah. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. Allah Taala menen birge bolgusu gelgen insan sabır kıladi. Qarang, sizge bir eng mıқты insan telefon çalıp, men siz menen birge bolam saparda dese, жүрөгүңүз жарылып кетет. Анткени аны менен учурашкыңыз келип жүргөн ал улуу инсан. Мен менен бирге болот турбайбы? Ал мени конокко чакырды да
Elestet, al menin үйüme келет экен да деп шунчалык сүйүнөсүз. Эми Аллах Таала İsta'inu bis sabri ve salah. Men bergen tүйшүккө эки нерсе менен менден жардам сура. Алгач эки нерсени аткар. Сабырдуу бол мен берген түйшүккө, андан кийин дуа кылып намаз окуп менден жардам сура. Инналлаха ма'ас сабирин. Анткени Allah sabırdular menen birge. Siz sabır kıldınız mı? Allah siz menen birge. Bul dünyada da ahirette de siz menen birge. Elestetin. Allah siz menen birge. Bul ayat sizge birinci olu kılıp jatkандай да. Болбосо буга чейин аябай көп айтылды. Өтөлө көп айтылды. Бирок биринчи olu кылып жаткандай сизге. Инналлаха ма'ас сабирин. Албетте Allah sabırdular menen birge. Sabırdu al İnsan sözsüz türde kılgan sabırına süyünüş gerek. Emi süyünün. Sizde Allah Teala süyünçülep atat. Uğup durun. Estağfurullah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Sadakallahul azim. Ey bendelerim, men silerdi sınayımın. Biraz korkunuç berip sınayımın жүрөгүңөргө. Мына koronavirus boldu эле, korkup үйдөн чыкпай калдык. Ушунчалык корктук. Учурашкандан коркуп калдык го. Учурашкандан коркуп калдык. Валжу, ачкачылык берип сынаймын. Азыр суусап калсам эмне болот? Ачка калсам эмне болот деп, орозон күнүз күнүндө коркушат кебиркилер. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ Байлығын кемитүү менен, жоготуу менен, дүр дүнүйөсүн урдатуу менен, аны өрттөө менен сынаймын. وَالْأَنفُسِ Эң жакын адамдарынан ажыратуу менен, атасынан, апасынан, жубайынан, бир тууганынан, уулунан, кызынан ажыратуу менен, алардын жанын алып сынаймын. وَالثَّمَرَاتِ Багындагы мөмөлөрдөн, кылган дыйканчылыгын бүт бардыгын курт жедирип, сел калдырып, жана башка нерсе кылдырып сынаймын. Ушундай нерселердин баарына чыдап, Аллах берди, Аллах алды деп сабирин сабыр кылгандарга сүйүнчүлөп койгун. Эй Мухаммад, алар бейиштиктер деди. Аллаху акбар. Аллах сүйүнчүлөп атат. Сабыр кылгандыгыңыз үчүн сиз бейиштиксиз. Элестетиң. Эми Iyik Ramazan ay. Tilingizdi tыя алдыңыз. Көзүңүздү тыя алдыңыз. Кулağыңызды тыя алдыңыз. Мурда какыс кос болуп уруп коет элеңиз. Какыс кос кылып тээп коет элеңиз. Анчамчылар жаман ишке барып коет эле. Iyik Ramazanын шарапаты менен баарын токтоттуңуз, нафсты жүгөндөдүңүз, аны култап койдуңуз, аны камап койдуңуз. Демек сиз үчүн эң мыкты сүйүнчү Рамаданга кошул ташыл жанна бейиш. Андан дагы мыктысы siz менен бирге Аллах Таала. Аллах Таала ким менен бирге болсо, ал эч нерседен кыжаалат болбосун. Баарын Аллах кепилдикке алды. Субханаллах. Сүйүнүң. Сиз Iyik Рамазан айда сабырдуулук деген эң мыкты сабак алдыңыз. Ал эми ушул кылган сабырыңызга соопту сиз 1, 2, 3, 4, 5 деп эсептеп албайсыз. Esepsiz alasız. Antkene Allah öz ayetine estağfurullah billah. İnnemâ yuvaffas-sabirûne ecrahum bighayri hisâb. Sadakallahul azim. Sabırdulardın akılları, soğuptoru kıyamata esepsiz beriledi. Allah aytti, esepsiz beriledi alarga. Namazını eseptep berem, zeketine, hacına, kayrımduluğuna, başkasına eseptep berem. Soğuptu. Мына мисалы азыр Iyik Ramazan айдагы жасап жаткан ибадаттарыбызды Аллах Таала 10-дан 700-ге чейин көбөйтүп атат. Ар бир намазыбызды. Рамазандагы туткан орозосунун башка орозолорунун соопторун эсептебей берем. Мен берген соопту менде инсан адамзат эсептөөгө чамасы да жетпейт, күчү да жетпейт, акылы да жетпейт. Анын эсебин мен гана берем, билем. Мен гана берем сообун деп атат. Көрбейсизби? Туткан орозоңуздагы сабырдуулуктун эсебин Аллах Таала
biz eseptey algыс kılıp soğuptu veredi. Subhanallah. Sizdi kimdir biri жақшы görüp kalsa, al sizge жақшы gördüm dep aytadi. Egerde al siz жақшы görgen insan bardar bolup kalsa, özüңüzçe gımıyıp, içinizden suyunup kalasız. Жақшы görüp atat men uşul dep. Al emi sizdi Allah süyörün bilespi. Sabırduğunu Allah süyöt. İnsanın eş emez. Sabırduğunu Allah süyöt. Allah'tın süyüsüne arzıp kalganınızga şükür den. Dağı şükür den. Dağı bir jol şükür den. Mından keyin daim sabırduğuluktu uluu kılıp minip alın. Karan. Estağfirullah. Vallahu yuhibbus sabirin. Allah sabırduğulardı süyöt. Allahu akbar. Bardık nersede sabırduğu bolgondu Allah süyöt. Jaktırat, жақшы көрөt. Allah süygen bendesine demek anın, suranganın, kalaganın, engsegenin, oyuna keltirgenin barın beret. Eğer al adal nersede surap tursa. Ne bir ukmuş? Mıktı insansız. Bul sabırduğu bolu azmul umur. En negizgi işlerden biri. Bardık işlerden en çokusu bolot. Bardık işlerden en çokusunda turgan, en negizgi iş gözge görüne turgan. Misala, estağfirullah. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Sabır kılgan, geçire bilgen insan, uşul sabır kılgandığı, geçirgendigi en mıktı işlerden biri. En mıktı iş. Bul bravo degen, plus 5 degenden de jogorу turgan, en jogorku balga tatıgan ibadat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem innemas sabru inda sadimetil ula. Sabırduğuluk al iştin başında boluş gerek. Bardık iştin başında sabırduğuluk boluş gerek. Misalı kimdir birөө menen жаңжалдашып kеттiniz. Anı menen jakkalaştınız, anı menen kılça kılç muştaştınız. Siz tokmoq jediniz, ağa da ançam dedi, murdunuz kanadı, oğuzunuz kanadı, alınız jetpedi, tırtayıp oturup kaldınız. Andan keyin, kolunuzdan gelbegenden keyin, dep үшкүрүп, emi sabır kılbasam bolbойт окшойт, dediniz. Oşonda sabır kılуу, al manisini jogottu. Al iştin en ayağında kılgan sabırınızga Allah Taala kımınday da sowap berбейт. Oşon үчүн Peygamber sabır kılуу iştin başında boluş gerek. Şunday albuttanıp atkan uçurda sabır kılıp kaytıp ketiş gerek. Oşon үчүн Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kimdir birөөңөр orozo tutsaңар, жөндөн жоле бирөө келип акараттап сөгүп атса, аны менин акыйнеге айтышпай жооптошпо. Sabır kıl daga inne saim, men orozomун деп бурулуп кет, мына sabırыңа дагы, орозоңа дагы сооп аласың деп атат Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kimdir birөө атасын жоготtu, апасын жоготту. Тияка бир, бияка бир башын дубалга уруп, чачын жулуп, анан эң аягында 2-3 күн өткөндөн ыйлай берип көз жаш, өпкөсү көп, көз жаш түгөнгөн анан эми сабыр кылалы дейт. Жок, булар сабыр көтпөйт. Başında sabır kılış gerek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem innemâs sabru inda sadimetul ula. Sabır kıluu iştin başından başladı. Yer ayal uruşup etkende dagı birөөsü sabır kılıp tursa, sabır kılganı jeňet, Allah sabır kılgan tarapka hakikatty görsetip koyat. Sabırsızlangan al ökünet dagı jeňilet dagı. Al emi iki taraptan sabırsızlık kıla turgan bolsa, anda eki öteň şaytandan jeňilet, jyýyntygynda talak degen nerse aytılıp üy bule buzulат. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem öz hadisinde bir sözdü tandap algandığı emdigi çekti köpçülüktün akılına jete berбейт da. Düşünüksüz. Bugün düşünösüz siz. Misalı Peygamberimiz "Limâze ihtaran Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hâzihil kelimet." Emnege Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde uşul sözdü tandap aldı. Emnege tek kana uşul sözdü aytdı. Başka sözler de koşsa bolmokta. Misala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir sözü var. "As-sabru diya." Sabır bul diya. Jarıtuuçu, jarık berip turuuçu, hiçbiri öçpey turgan nur. Uşul sabır diya, öçpey turgan jarık berүүчү nur degen sözdün orduна Peygamberimiz as-sabru kuvva, sabırdooluk bul güçtүүлük. Sabırdooluk bul dalil. Sabırdooluk bul mıktılık dep koysa bolat bele. Bolat ele. Biroq anda özünün manisi jok bolat anda. Emnege? Emnege Peygamberimiz sabırdooluk bul nur dedi. Elestetin. Yer menen ayaldın uruşup jatışı pikirden kultanıp karangılık düşündüret. Karangılık. Eki öten karangı düşünükten ulam
Pikir gelişpey muştaşып atат. Jakынын jogotkондо кара түн түшүп, эмне дегенин билбей эле ар кандай сөздөрдү айта берет. Акчасын урдатканда, ооруп калганда, жакынын жоготкондо, урушканда, мушташканда адам баласынын башын, көзүн караңгылык түн каптайт. Ошол учурда ал эмне деп атканын, эмне айтып атканын түшүнбөйт. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ас-сабру дия, ошол учурда сабыр кыла турган болсо, бүт бардык караңгылыктарды жарытып берет нурдантып. Анан бул акылыма келейин. Түшүндүм. Сабыры менен түшүнүп атпаймынбы мен? Сабыр кылганы түшүнүп атпаймынбы? Болду, түшүндүм деп. Тилин да тыят, дилин да тыят, бардык мүчөсүн тыя билет. Демек ал жыйынтыгында жеңишке жетишет. Мына сабырдуулук дыя ал нур. Бизде аны сабырдын түбү сары алтын дейбиз го. Сабыр кыла турган болсоңуз, алтынды белекке алгандай эле болосуз да, турмушуңуз оңолот. Эми угуп көрүң. Aceben li emril mu'min. Mu'mindin işi el kızıgarlık da, uşuncalık suhtanarlık. Emnege? Uğup görün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sözünü. Aceben li emril mu'min. İnne emrahu kullehu hayr leh. Ve leyse zâlik li ahadin illa lil mu'min. Peygamber ayette. Mu'mindin işine bari göz artıp kızıgıp durat. Anın işinin bari iyilik koştup soğupkan alıp geleveret. Mınday soğup mu'minden başka hiç kimge berilmeydi. Karan. İn asabathu darra sabara fekâne hayran leh. Eğer de bir ziyan jetip kalsa, tüyüşük düşüp kalsa, kaygıga batıp kalsa, sabır kılat. Oşol sabır kılgandığı için Allah Teala soğuğunu arttırı veret. Ve in asabathu sarra şekara fekâne hayran leh. Eğer de bir kuvanıçka jetse, iyilikке jetse, anda elhamdülillah, elhamdülillah deyip, şükür aytkandığı için Allah Teala dağ arttırı veret. Mınday iyilik koştu, soğup, jakşı, jetişü, jеңишке жетишүү müminden başka hiç kimge bola berbeydi. Allah Teala'nın bir sıfatı var. Allah Teala'nın bir sıfatı var. Hani siz birinci jolu uqqanday boluşunuz gerek. 99 sıfatın içinde as-sabur. Allah Teala sabır kılıuçu. Allah Teala'day sabırdı özü hiç kim yok. Karabaysızbı? Allah Teala'day sabırdı hiç kim yok. Karаңыз. Sabırdуулuktu Allah Teala'dan үйрөнүшүбүз gerek. La ahad asbaru ala eden yestemi'uhu min Allah azze ve celle. İnnehu yushraku bih ve yuj'alu lehu'l veled thumma huve yu'afihim ve yerzuquhum. Sadaka Resulullah. Allah Teala'day sabırdı hiç kim yok. Allah Teala insanları jarattı. Alar başka biröөгө sıyınıp atat. Allah Teala alarga ırıskı berdi. Alar başka biröөгө şükür aytıp atat. Allah Teala'ları jarattı. Bирок алар Allah Teala'ga şirk koşup atat. Alar Allah'tın jubayı var. Alar Allah'tın perzenti var da işte. Bирок bari bir Allah Teala alarga den soğluk berip atat. Avanı beker berip atat. Jaşoo berip atat. Mana ki Allah Teala sabır kılıp atat. Biz dağı sabırdуулukta Allah'tan үйрөнүшүбүз керек. Bizge biri jaman iş kılıp koydu. Söz üstüde жүрөгүбүzге кек сактап, andan öç almayыбыз бар. Sabırdуулuk al kimdin sıfatı? Al Allah Teala'nın sıfatı. Kimdin münözü? Al Allah Teala'nın münözü. Kimdin münözü? Al Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin münözü. Sabırdı insanga sizde Allah Teala'nın münözü var eken. Maşallah. Sizde Peygamber'in münözü var eken dep koysanız жаңылышпайсыз, аша чаппайсыз. Чындыгында ушундай. Бирок угуп туруң. Sabırdуулук ал 3 түргө бөлүнөт. Биринчиси Allah Teala'ga ibadat kılıuda sabırlı boluş gerek. Günөө kılbay koyuuda sabırlı boluş gerek. Kırsıktarga, balelerge sabır kılış gerek. Mına ol biz tutup жаткан ıyık Ramazan ayda 3 öteң бар. Allah Teala'ga ibadat kılıuda sabırlı boluşubuz gerek. Oroza tutuuda. Günөө kılbay koyuuda sabırlı boluşubuz gerek. Men orozomун buzulup kalat. Murdagı үйрөнгөн adatıma barbayın dep günөөдөн tıyılışыбыз gerek. Kırsıktarga, sınoolorga, balelerge sabırlı boluşubuz gerek. Iyık Ramazan aydağı çаңкоого, kursak açkanга, orup kalganга sabırdı bola turgan bolsok, demek biz sabırdın bardıq türünü atkardıq. Uşul 3 türü teң ıyık Ramazan ayda katılgan. İbadatı dağı, günөөдөн tıyılуу dağı, kırsak sabır kılуу dağı ıyık Ramazan ayda içinde vardı. Andıktan ıyık Ramazan ayda tutkan insan al sabırdуулuk emne ekendigin düşün alat da.
Men sabırdуулук жөнүндө сөзүмдүн аягында bir окуяны айтып анан түгөтөйүн. Ayyub пайгамбар 80ге чыкты. 80ге чыккан учурда ал пайгамбардын 14 перзенти бар эле, уул кыз аралаш. 14 перзенти бар эле. Аллах Тааланын буйругу менен 80 жашында 14 перзентинен кол үзүп калды. Öldü. Andan keyin Allah Taala Ayyub пайгамбарды сынап, денесине bir оору жөнөттү. Оору жөнөттү кадыресе. Анын денесин курт кадимкидей жей баштады. Анан дене жыттанды бир аз. Пайгамбар, элдин бүт бардыгы тамшанган пайгамбар ооруп атат, дене курттап атат. Кадыресе дене кыймылдап, курттар кыймылдап жүрөт. Ayyub пайгамбардын мыктылыгы жерге түшүп калган куртту кайрадан ачкалыктан өлүп, ушунун өлүмүнө себепчи болуп кыяматта Аллахтын алдында суракта оор түйшүккө түшүп калбайын деп кайра денесине салып койчу эле. Ayyub пайгамбардын аялы ушунчалык кыйналды. Эл анан bir күн топтолуп келип, шаардан көчпөсөңөр болбойт, силердин ооруңар биздин балдарга жугуп калбасын деп кууп чыгышты. Аялы Ayyub пайгамбарды аркасына көтөрүп алып, калаанын эң акыркы чегине барып токтоду. Ал жерде калаанын шаардын таштандысы таштала турган жер эле. Ошол жердеги таштандыдагы анча-мынча тамактын жарымы желип желинбегендердин тазасын жубайы Ayyub пайгамбарга алып келип берчү эле, ошентип курсак тойгузат эле. Алар таштанды да бербей койду. Ушинтип жубайы мардикерлик кылып көчөгө чыкты иштеп. Bir күнү чарчаган, тажаган аялы Ayyub пайгамбарга келип, Аллах Тааланын пайгамбарысыз. Дуа кылсаңыз, Аллах Таала сизде дуаңызды кабыл кылат. Ден соолугумду бер, ден соолугумду кайтарып бер, шифа бер дебейсизби? Ayyub пайгамбар айтты. Ден соолугум чын канча жыл жашадым? 80 жыл. 80 жыл бу? Ооба. Ооруганыма канча жыл болду? 18 жыл. Аллаху акбар. 18 жыл денесин курт жеген. 18 жыл. Ошондо Ayyub пайгамбар жубайына Рахима деген аялы. О менин сүйүктүү жубайым. Аллах Тааладан шифа тилегенди суранганды уялып атам. 80 жыл чың ден соолук берип, анан кичине оорутуп койсо ал 18 жыл экен. 18 жыл чыдамсыздык кылып Аллах Тааладан шифа тилегенден уялып атам. Уялам да деди. Аллах Таалага Ayyub пайгамбардын ушул сөзү жагып, анан Аллах кайрадан шифа берди. Мынеке, бардык нерсеге сабыр кылың. Ыйык Рамазан айынан алган сабагыңыз ал сабырдуулук гана болсун. Туткан орозоңуздарды Аллах Таала кемчиликсиз кабыл кылсын.